Watla kapung yam kapau kum kawai na kijaka jungok kai perthai ka bapau Henry menta kala syakta ka jingkut jing suba jongka hadin bala penyeng bus night super ha ka benta ka snong yam kani ka jing syakta ka jingkut jing suba kapung yam kadai na ki nonglet nongwan ki balit syabar kat syabalap basyam ka balat he peja no ya ka jing treshitom ka snong ban penne ya ka khut ka suba kani ka jing yang ki bas ha kani ka jaka kadai namar ka jing shna ya ka jingking yam ha ka balakhang ya ki kali na bus ban let ka interstate bus terminal ISBT ka badan hamawyong batla pendan kampat ya ka jaka ka bahap hapo ka dorbash nong yam hadu menta nadu balapan kendria ya ki bus night super sya kani ka jaka kalakta ya ka jingkut kani ka jaka hadien balik syabar ki nong late nongwan ki nong nya kali kadorbash nong yam haringkat ubak Stevenson kharkrang bat ubak sidra basayomon kilapan pau ya ka jingdan kamban penbet penbiang ya ki jaka let syabar bat ki jaka berat jaklia kilaya thuru bat katrat tourism department kalabu shipwari ki jaka let syabar Henry kilahap benweng no bayat aku bat ka hukum jongka ying bishar ये चौथा महीना चल रहा हाँ हाँ यहाँ से कुछ नहीं है टॉयलेट नहीं है कुछ नहीं है यहाँ कोई सुविधा नहीं है कोई जंगल में जाता है हाँ मंगल होना तो चाहिए लेकिन करे तब तो डस्टबिन तो है ऐसा बात नहीं है लेकिन तो ये लैट्रिन बाथरूम का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है पैसेंजर लोग को जहाँ चला जाता है लेकिन हम लोग का स्टाफ के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो पैसेंजर भी बोल रहे हैं ना अभी तो ये ब्रिज कम नहीं चल रहा है ना तो यहाँ बस पूरा खड़ा रहता है और पूरा गंदगी हो गया है अभी तो शिलोंग में तो बहुत आगे में जाएगा तो सब क्लीन क्लीन मिलता है ना यहाँ पे थोड़ा गंदगी हो गया इसमें टॉयलेट बनाना चाहिए अभी तो शिलोंग में तो टूरिस्ट आते जाते रहता है ना तो टूरिस्ट भी बोलते हैं कभी हमको भी अच्छा नहीं लगता है ना यही बात है तो मतलब यहाँ पे कितना महीना से ये अभी तो ब्रिज का काम चल रहा है तो 3-4 महीना हो गया अभी तो बड़ा लगाड़ी नहीं जा सकता है उधर में तो इसीलिए यहाँ पे बड़ा लगाड़ी रखता है तो यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा नहीं होता है और ये लोग भी ऐसे खाते पीते फेंक देता है सामान ऐसे होता है कोई सुविधा नहीं है डस्टबिन जैसे को इसीलिए टॉयलेट अभी क्या नहीं है इधर में तो इसीलिए थोड़ा सरकार को ये कर देना चाहिए अच्छा होगा पब्लिक को लिए hadirin ba nakaliang jonga ngalas ajit kumurong ba sinong te rangkat ke executive committee ke batmai te apa phai pat wede ba kani ka jaka te nakaliang jongi ka dorpa sinong umyam hi ngidap raka chingsomsi namar nakapor ngi juyo ya complain habede ba kani ka jaka habangi pet ya ka jingjopo kla ilong is met hadu ka data te kumju kani ka jaka kala long ru kum kanta ka hops jongki brio ki ba wanle jaklia wanle jabo ki khamtam ka hops jongki khna ki ba thmu ban ya di drugs ban ya supply drugs bat kami ro shibun ki jing prumar hakaba na kaliang jongi ka snong ngiyo ya complain khamtang stiang met stiang senia i haban wan ban penbet ikini kam hangni te kum ka snong umyam hi ba fitep bakadai kasnong gaba itanat kasnong gaba borok hoi ka jala ba kamtam shoi ki bar jong jala ru itep bakadai ka jaka ba khring bha ya ki nong jung kai perthai te impwa ba kum kasnong ngin welcome ya ki tores da ka jingjobo da ka hoi ka jingmut kat ka executive committee nakaliang jungi ngila shimti shwan kong ban pun khut ya kani ka jaka tangman pun khut Henry hadin bangila pun khut ngiu i ba kibriu kila sedang tenap wan akan dijaka wan syong pangat wan bamja pangat wan yang pangat akan dijaka ti hadin katang ngiu i hapawan kini kibriu ada umdan unong pun khut kan dijaka kalong hi kumju ti hadin kata nakaliang jungi kasnong ngilabu ya ki khna ki volunteer jo kasnong katukat ni arung laingut pun khut kan dijaka ti hadin kata ti nakaliang jungi kasnong ngila sedang wan sim da koi ka senjam ban itanat ya kani ga jakang iwa ka kring bhai kinong chungo kai perthe te hadin kata te nakaliang jungi kasnong hadin ga jingle ka jungi
kalong ke bas ngutunat kabangi iba lomba ka jing pen khuit kani ka jaka ka along kum kalap ban ai kam ai jam ya ki kna snong haju por ya kini kinong song dukan hang ni kila em law jong ka kanong singi ju jong ki kumangi tip hi baka tourism ka tourism kadai kalat ban ai kam ai jam ya ki kna samla tam ka snong jungi kadi ka snong ka barus pa ai kam ju ai perthai unta nak leng jungi nak leng snong isdang da ka jing isdang chuana ini berit te hadin kata te kumbangin kan supan syai hani kendiat bakani ka jakahi kamdei ke balong trahi mangi kasnong kani ka jaka jong misial ke pedis tisrum bat kani ka baseneng kadi ka jong pildi nakleng jungi kasnong nila le hi ban ada ka jing tho saka misial lengkat saka pildi bangin mintin ya ka jing kho jing suban habe dei bakani ka jaka te nakleng jong kido ki simdan kanu kata ka jing objection kila sya sung bahaya ngi kasnong ru bangin kho kani ka jaka te habai phai pat kendiat hadin ba kajingwan jong ki tores ngi iba ki tores ki shemi gaji shem jing e ba haba phai khmat achki habe dei ba ka toilet ban le chabar te ngila pen sngo hi sha u officer jong ka tourism ba pe shanish po river district ngila aru ka jing tho sha ka misial te nakaliang jong ki ki ashim khia hi ban ura e ka toilet hangni nakaliang dc barem manchwa ilawan hi ban aya kani ka toilet kuma filawi